Okay, chama-chaman me nan sarmaya eo mwana chailu puti ima kachin pilkichelta, ima kachin kasaneti, ima kachin moitata. Okay, tana mwana cha peta nang kapeta na cha nono kauno coach kachin pilkichetar. Okay, set us apart. So kapinga coach, ipiluya wat-watak mukasampalan limpak o in katete po na mour ein saukoras limpakan kaun management iwiya papa ari imentan kapan ng kayong son payo isak tuwaw ni ay katete yanintayang kauno ay pakpaka I love you God okay because you first love me ipakpaka po ki imachapin pakongya amen bilang son si Luis ako no kamelama kompilman watliki urampok makaranyang korusya watliki akoch kita sapol mayeraso porque como yo ngai wana pakong kichamo porque chater si palsang mour kolang mehla ap kichang kak si palsang mehla kolang mour kapinga coach kaya pilsain salang kichanang kayong son bayo isakeo okay God if you love me that much I know that I should give love to others. Okay, makampakong ya sanganang pakong ya lap makchel kilang makoch wiyang kichel kichelan bilan kisangan limpa ko ang mechikan. Imamon an ko cha limpa ka kan tatak rehtail. Limpa kan ko sucha kol tiyanga cha aman kaliyaw. Okay, apkaw na pakong karusyari pwe kikakakon ta kakakosa wan ko cha pakongok pili mo manambang pakong mechikan. Amen. Kapinga coach. Glory to Jesus. So, imalukayuk chan sa umaw, wasama kamimi, so chalipilipil tame ang mananan kapakap. Main ko'y kamelila magchay kukulangan so kasampal. Magchay te chok tisang chay lang ya kapakap kia chay panaynay, ter chok tisang kapakap kia chay leader kan. Kasampal ki chay lang pilu ya kapakap ki, tamak chay susupay, kilkilang lang, usus mapang uyawig. Sang laut pan, sangan kamakit laut pan uyawig. Kamuyong ngay, eschapang kamakit ta chaposan. Api mapang uyabang, sawasay kichapo kichan kak, batan kapakapo, melanin kalang lang kauno man magchaw papakat. Chipa micha ni kosay. Okay? Apa cha katete, acha ko, chapa minim manamanan katete, manan revelation nintayang kichako sampalan kichang katete, testimony, katete, po yayin chan Christ o katete sang ni, tamak child klang, mawiyawiyang a child mour, tamak child kon, mawiyawiyang a child mour, awiyay rakasampalyo makamyo ngay kichan, baikong. So ibilmang kaping choro rang irail karusya, marongorong masanan coach, masawsawa sa tatakan ko na pata. Okay, ay so makakon, ay so maka-asa tama coach wiyang morkas chocolate yang ukcha. Apka kota katete, imenintaway maam katete kay teken pweki yang chakomoy. Apam katete, wiya kapayo ang kamoy, epil wiya kapayo ang kingdom of God. Wayne coach, pweki tama katete kay teken kowe. Coach and glorify, coach and lingan lalala. Amen? Kasaleta, coach manage magchawiya. Papa, coach manage magchawiya kapakapang. Kay tekin sansal chakay. Kay tekin coach and 9 set to kay ten nana kan. Kay tekin sangan coach magchawiya papa. Coach man me melel. Coach man me limpa. Coach man me lalapach. Mapuksaraw katete yang kichail. Okay, he's an almighty God. Ima coach kan. Nan-marki kan koros. Sa cheka kilang pilan masanan ko sangan coach korusya me Israel men Israel ko men isip men wasa cheka men Samaria re pongi ola. Okay, up coach manage magchayliya papa. Coach manage mo ya mour lalatoran wacho pilbang kukulacha. Okay, ime chapi, ime imwe. Okay, he's the Alpha and the Omega. Arain, kochen ayo, kochen ranach, kil kochen ranakan mepilbang koto o kokolacha.
imo man coach man magchapapa. Okay, nang bukan tanya la kasali yang kecil niyan sa merapongi arail coach mera rawya kita parail. Dahme uya ola, poputi ola. Coach magchil papa main ko asuyaw kita pa aramas. Coach man melimpak, coach man melalapach, coach man mas chicken kawela sa palmainaw. Ay inaw ka na mele lang kamu yung ay. Okay? Ikamele tami ichapi kita rampuk may ichapi kita kachan eu pa naman sangach kakak proy ko watak ng kayong son payo isakyo. Apo kamele lang anganan coach krais coach rem kasyapani charki en kokelep en kowe champanay nay small family. Ikamele lang mong yung en coach mamimirem ang karusia kapamen eu kiyang meche kan kasyapani charki kasyapamen mamair. Ang sa mga kapakape usang makotong ya tuwan kichailan peyang nganan slumbering spirit. Slumbering spirit sa nganan so kauchi. Okay? Slack. Makasayar kauno ka. And miyang nganan urgency. And miyang nganan karwaruyo rem. Okay? Makamuyo ngay kichanane uya chapuko. Kichanane ukiyang meche kan katete. Achapuko sarapasang katete. Masa ng coach, katete limpakan coach. Ang achapanay nay, ang chuan achawasa. Okay, ang sa chali Pilipil makaunapan kalwatong na mour. Pilipil kasyaka kisang rail Pilipil. Nampungan ni Railo kauno coach makin sa wasa kichail pa wakitala chail mour. Iya chapuko coach anane tatangkin kicha. Pagkichan ka kuya owa, kichan ka kuya pa, kichan ka kuya ne, kichan ka kuya tipson tatakang nanwing coach. So kap mga coach, may isang watch mga eukiyang kachayran pukeo. Kay isang nampukan Episos iralaut silu ira chikachik riyaisak. Rong mao, may kawaman makinyang wiya pay tak mang laliki. Takos ko sa iya. Kay so saya am karapa maka ipkiti po insampa. Kay te mamour ke moureo me kamenchan melar. Te kalukila tama kayang Pilipil kita tatama ko yung mamour ko po yung sampa. Sa umpuka korusya kung kosang ni kapalakante kun matakla makakin sopa ina na mour. Ikamila man sa makamuyong ay kun matakla makapopot kun matakla pa ng pot. Miyasangan kokonyo miyasangan peitang kakang koto na na matamataw te kapil kun kosaya. Okay, makapilaan ko problem ng panaynay ikamela mesang mo ngoy bang kasayakin niya so may chik uya ko kairta miyasangan kasay kay makoti yang boy. Okay, ikapin kiyang coach kay teni bang kapupon kay papa nono te ay uncle auntie kan panaynay ay sawo sa sucha weweki ay sawo sa sasa mautang ko sampal kasay pwede manamanan kasay manang pukan lapin patakin tayang kichay ma child kasay ekin kito kapay ekin kito korea, ekin kito mour, ekin kito mehla. Ari, ang sawa sa sasa, sangan kasay kan me chikita rong, kalula siya na ang kinukata. Kaya so may sensuwed kan miya. Te kasay kan makin kitiyang po chel mentayang uk, kakarsuwed, intayang uk, labeliyuk, kiyang uk kasayin, korea, te kasayaw makin kamatakay yukala. Ari ima karatay mang kasayaman sangach maka ani kisangan kokono ani kisangan chikita kakenrong sangan kasay ko ari ekin kawela kamelelete asayis kowe ekin kiyangup matakla ekin wiyata lipa-lipayo na mongyang ari me kasampal kami iman kasayaman sangach kasampalan kicha nasa acha purpose for living. Okay, kay teken pampakyo cha mi pang kasayama pweki uya statiyo. Me kichanka kasaya cha karapa me coach kachken kichaki ito. Pembutang karusia miya karapa. Karusia coach me iti kamita. Ipang prang intaway ng kayong son payo isaktuaw. Okay? Makauno, God loves you first. Ima chapin pakpakay kicha. Amen. Ima chapin pakpakay kicha.
kareta epakong kamu epakong ya pilkichata. O miya karapa kasampal makamu yung yang kami mi po sampa. Esocha olamal esocha sa pungala kay teken papa nono makasaneti kauna makupura papa nono and nine ken kamu ongoy. Okay? Apo wiyayar planan coach makamu yung panyang iputi po sampa which kwe kita miya karapa. So nan episos ralaw silu Erachik Ria Isak. Okay, tana. Ari kitail Kapinga mesapwelime manaman kintatok rehtail. Mekin kak kachin wiahda, mehkan siksang. Mekitail kak peki tepil lemehda. Nampukan wayo tana. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Okay? Ariyak wasakas kasaliyang kitya tuan coach management chapapa. Okay? Coach management sapwelime ke manaman. Okay? Manaman kin tatok rehtail. Mekin kakachin wiahda mehkan siksang. Aritami man kasayam may sangach tuan kasampalan potential. Potential ye mekoch me more than, okay, more than all we ask, more than all we imagine. Mekoch me lapasang, mekoch me ponangin, okay, me kicha kak lelap kicha saiklel, okay, me kicha kak wiahda kicha saik wiahda. I potentialan mo, i me coach ketin na cha mour. Nan wasakas kasi me mekin kak kachin wiahda. Mehkan siksang, mekitail kak peki tepil lemehda. Mehkan lautsang, siksang, okay? Siksang ta mekitail kak. Potential which can kosang charen coach, okay? Beyond your ability. Kan ponangin ta lama meka asa. Ponangin ta kak lemehda. Arya ime kasaya ke main sangach, pweki menko mechocho pila child panay makotoro pilpurala potential watch yang rail mihmi chanan te yang rail kokola na so pwe kita rasyo lel dake coach potential coach ki yang rail ar komyo ngoy tami men kasayang kichamay sangach pil potential watch kichater wa purala na so niya cha sucha tatanki niya sa acha sucha lel dake coach kupwuriki kichan lel. Amen? So imen kangangekin kicha makakin kaschukak pilasa ya potential watch. Okay, isasiyam na yung kawewe ni lokayan euchalapin lokayan ni Pompey. May napaninta siksang Dahme mimirem the mour watch mia potential realm. Mia ray. Okay? Potential watch wewe ki Dahme mimirem siksang. Okay? Te ponangin Dahme ka asa te Dahme ka kakpen lemehda. Pwe kung kosang ren coach. Are nanacha purpose in mour nanacha karapan kichan wiya mour. Mia karapa watch me kauna men kichail korosen lel. En lel take ileila. Lel take me kupwuriki kichailan lel. Me kamuyo ngay suchakak pen wiahda chan lel mo. Kichan aleti. Ap yeyi nganan coach. Ye kauna makak sawasay kamui. Sawasay ya. Okay? Potential watch the karapa watch and sign salata karapa watch and lel. Take me kupwuriki. So tami men ya kangangekin kichate. Eukiyang kichamay sangwach. Me chocho, okay, me chocho, me kin, te kichachamen yang minan alwach, niya cha koletier, niya cha sayer Christ, me morkier Christ, okay, me acha so, kichasuchapan me morcha po insampawacho, purala wentina na cha so, niya so me kichapan kamalti, niya sucha me koch kicha, aleti te kichascho lel, taka watch ma coach kupwuriki kichan lel. Klang
one of the greatest tragedy ang kitail aramas niya kitail mour kay teken mehla niya so makitail socha lel dake te asa karapa socha kitail karapa kitail socha tatanki kitail mehla Yêu sang me yasame kansensuwed mong yung kansensuwed mong yung en coach po coach mangi coach men kicailen lel taka me kupwuriki karapa me kapeng kicailta so ma komuyaman makin uya mang lalikita kalalapak te pepe tanki okay who am I is ngoy okay question kay pang kita chasipan sapang ranach api panintangokan Puraway ko uya mata-matawa. Okay, ipilpang continue ka school ki and sapeng a child question ka po yasame ki child koros ngoy ichikita pil an kisangan peita ko. Mata-matawa. Is ngoy, who am I? Okay, how much potential do I have? What am I capable of doing? Okay, akan miya sangan peitang ko re child. Dahme kak yang wiahda. What am I capable of doing? Okay. But by what criteria should I measure my ability? Okay. Sang dahme pang wiya puyen kak kasaleta. Dahme kakong. Tetuan dahme kak yang wiya. Ari question ka koros makin kotonguk imenintaway ma. Kauno makaksapang. Masanan coach, yeyi kauno. Okay? I makaksapang ang kicha. Po kicha nasa is kicha. Kicha sucha pa nasa cha purpose. Kicha sucha pa nasa acha potential. Lao Christ pampasa neta cha mour. Ibanintaway ma ang potential kay teken poita makawiyayar ayo. Okay? Poita makawiyayar nan parche yo. Potential ye sohng ka asa makakaklalap ka saiklal. Sohng makakak wiahda ka saikin cha wiahda. Okay? Ka saikin cha dake maka kamkamela pa saikin cha wiyawi. Isang ka makaw naman sa wasay kicha, makaw naman tatongki. Kau naman reveal man kasalayang kicha po kichan kakosa o aleti ya acha potential. Amen? Ari may men irampu kwach may men sawasakan kicha may sangach. Ari kichail Kapinga mesapwelime ke manaman kin tatok rehtail. Mekin kakochin wiahda mehkan siksang mekichail kak peki de pillamata. Men ko manaman. Okay, manaman and tatok rehtail sangren kauno. Kechailan Kapinga po mesapwelime ki manaman mepil kakiyang kechail siksang tama kechail ken peki te lemehda. Potentialan mo. Okay, tama siksang, tama ponangan mekechail lama mekechail ken peki. Kauno makakiyang kechailan lel dakeo. Arya ime koskosaya may sangach me kichasucha men asa me mia takawach mia koch me siksang me kichakak lel kichap socha kataki sucha wiyang me koch o kichapil sarti yang kicha kokolanay sausaw. Kicha men activate kicha men tatong kicha men wiyang me koch. Peki kupuran coach kapang kilang makauna pan tatang kinoknan area. Karita imen kakela kayuk. Okay? Makoa man makin pepe tang kream. Ya am karapa. Okay? Te tama karita iyang miminan mour. Tama karita iputi. Tama karita minam panaynaya. Sangan question chocha pang kotongok. Api menintaway. Masucha pasapang chapan tiyar. Okay? Mabang pasapang melalok o kiyangok salatakla likisang nan masa ng coach. Okay, okay aramas mata-matawa me pasapang ban mimini kapuapuan tipso. So,
pasapang pa mimi ni nang kumoni. So, dami ka kinta kemakan meso, pasapang kak mimi ni nang kita seri. So, kak mimi ni aniki puchak serepin. So, makan pon maingko, apang koto murisang keraisa apang pasaneta mour. Dami ka kinta kemeso, kakak nang kiseri popot, sucha pepolan kerais mimerang. Okay? Kakak kakoncha na mour, makasucha an ke pepol, kasuchan ke salatakla, kasuchan ke insanamaw. Kakak nang kitirin moni, ap living a miserable life. Nang kumoni apil mamauren kansensuwed, mamauren sopoita, mamauren kokonin pil sucha salatakla, kokonin masak, kokonin par. Nang moni ko siya kakpainta sa wasayuk pakan kusang na isangan kokono. Okay? Kakakan ke boyfriend, girlfriend, kakak popot, pilpan sucha kasalataki yukala. Sang nang kokonin masak, kokonin par, kokonin suchan ke pepol. Imang katete yang kamu may sangach. Ma I pasapang. I ki. Okay? I ki and mourwach yayi Christ. Moitang Jesus Christ ang mour. Ipanintawi maniyan so magchapang moitang Jesus Christ at siya mour. Song korusya pang koto panangi. Song korusya pang poita na ng mour. Okay? Kapinga Koht. Glory to Jesus. So, iyay message ng encouragement ng kachamay sangach. Makomuyaman me yang wiya pay tang kin kalap matawanan na mong yung. Poy, yasa mag-chelken complain ng kauno. Mamakas siya kin complain ng kauno, ngay kin complain ng kauno mas. Nanay so may second siya, asala kauno po ki ko through matak, ko through problem, ko through somaw, may wiya complain ng coach. Okay? Tama ka reta, iyang itok rin kauno question, why am I here? Pweki solamen somaw. Imatapantang ki somaw sompar. Okay? Ari may pilkanita kren. Yakara pa na yang puti. Yakara pa na mamour. Okay? May mo manay pan mamour mo sa somaw. So why am I here? Mia planen coach me lapasang ay kisin peitak ay kisin sawewa me yan kiyain sawa. So makayang wiya peipetang kiyang ren kauno. Te peipetang ki te kakin rong patak. Kakinyang wiya falfalo te rongorong kau na pata. Kakinyang lungar-ngar po kita na kau na pata noon. Patak mo inuk. Patakan kama sa puek. Sucha kama sa puek sucha wok main ko. Apo kami lang magchela na nakatete the truth. Memela lo. Okay? Memela lo ime bang kasalatak kamila. Ime bang kasalatak yala. Akay teken patak me en kain sa namawi kitail. Okay? And we are waway and me coach me aramas pamperanki. Okay, iko puran coach me melalo. So tama masan ng coach masani icha. Kay tiyang kapachayang, kay tiyang kachoresang. Okay, masani me miyanan lang o miyahel, imak chay pang katete. Okay, masani me komyanan uyata ang Pilipil kolula, imak chapil pang katete. So may sanga chi may mang katete. Okay? Makapilpay tang kapain rem. Why am I here? Dahme yang wiya mamorki. Okay? Dahme kareta iputi. Po isang bawaj. Yakachapa wiya mamour ma. Ay mour seems like suchakachapa. Aramas kotong-otong kaniya. Imen poita is chukak poita. Imen maula is so maucha. Mainko imang katete yang kachama mia mea coach kachamis. Mia mea coach makachana na pinchok na nachamor. Max waray larta makami milalen. Choka mour kalula mela lanana mia. Ekisi sinsang kisma wiya mimrem. Apan kolukati, apan hold you back, apan kapantela am maula, apan kapantela am poita. Okay, apan ar kapante la pukach ipakrem kater so kauchi yang kater charke mamaur kenan sangan mauro kasucha sayat makrais pan coach to kasucha sayat makabam mela isucha sayat may pan mela
Apa ay mour ran korosyan pilata. Menanay wiya mour pan wiya wanay kak. Kay tekin pinay. Ap nganan coach mamimire yan paikong. Okay? O wiya tama coach kupwuriki. Yan wiya. Pwede kumapilaya yung so leleto. Asipang wiya may coach kamatakong niya. Asipang wiya may coach may masak. Asipang wiya may coach may ibang kalukila. Pwede kita ay so may pan mayroon ni sampa. But pasang charen ka no. Amen? That's the glorious. That nga may paranki. Pwede asa chaka masapwek. O ipanintang kicha mamauran palio. Kaparan sang mau sang achay luya may po sampa. Miya karapa makamuyong ngay wiya mamaur kicha po sampa. Kichan wiya men katete. Kichan kasaleta ka uno me wiya mamaur na nachamaur. Kakakola watak ng pukan wiya payo. Okay, mauran pitcher. Ison. Arako seya miras chaka kutisang. Puirang katete tamay rakoner, tamay raklanger. I-testimony may kakela kayuk. Ma coach wiya tama coach wiya na mour. Katepa uti. Katepa mo itang setan. En bichiganuk makate katete. Ipakrem kan katete. Kay puwekiyam katete kay teke ng koe. En kasilati ang mour. At the same time, esawasa. Riyam mepampil rong. Koros mepan rong am katete. Apan sawasa rail mour. En bilyang koertaren kauno. So may sangach. Makamuyaman makin ititak. Reason ang kauno. Why am I here? Who am I? Is ngayo tame yang kuya mihmi po sampa. Makalinglingor pan coach. Wow, so pa yang kauno pakma ko pakre. And sawasayuk. Kachlong na ng mour. Uyala am kaun am sangka mour. And kasali yang kano penang kamwi. Wanim. Kay sangkan makasyaweweki. Kapanchap taweweki. Sangkan makamatamattawa me. Ekunuki yang kaun na siya kunuang child pakeo. I makin on our side. I me yangam. Hallelujah. So chanki and so mauk chan kapakap. Kay isu chaman momenta chan pass. Ak chakapakap. Mamia cha sangan kalala pakarem. Ipanintawi me chocho kichail me chocho. Kichail kan an kisangan peita ka. Pwede kichail kan matakla. Okay, kamoin matakla sangang pot. Kamoin matakla sang panaynay. Ang wasan tatak. Kampakapam. So chal pilipil. Mataklayo mamiyarem, ipanintawi makauno na patarpo yung kamawiyala. Imesong kamawiyala. Imesong kaprapanatama broken pieces. Song kan makamatawa. Pilaramas kininta, imenon tipang kauna pan syukak makang ya. It's a lie. Likamon chepel, likamon na chay lumunchichi makan pichi at chay matamataw. Ikarapan kray sa pula pon lopo. Pwede song suwat koros magchelwiya, pukilar, kamawiyalar, pointar. Como yung ngaya chapuko, sarapasang, onta, mainsam, yachingoy. Kalangan ng kamoy, kachilong na mour yalay song kamour. So, chakapakap, ibang pakirem, mainsangach makarongorong, masanan coach, mainsangach, po coach man wiya, me coach masipala, kay kauna men tatongkin kicha men kasaliyang kicha. Maureo magkichakak lel. Takeo magchakak lel. Mesipala ta magkichawasa. Mesipala ta magchakak pin lamata. I-potential me koskoseya. Coach men tatong kipuya mimiream. Okay? Kicha ter so cha activate so cha tatongkiyo kicha wanti na cha so potential watch piliyang kicha mehla. Na cha mamour kicha ang tatong kita coach kiyang kicha. Tama coach kaping kichata. Amen. So imang kanang kaya so mawan kapakap, chapang kapakap. Maka saik mo itang kray sa mour, miyacha kakonan par, miyacha kakonan pekasal, miyacha peita kwach rem, tame yang kuya mamour, tame mimi ko po isampa, ikamelala makanana Christ and basaneta mour. So chapang kapakap, kakakalasang yaw yakipay na. Okay? Uyakipay nang pongoy ni ay so may pilmoy tang kray sa mour, ay so may pilrong katete watch,
tuwa na limpakong ya, kay nanchun kituap isak walo. Iyan sa may pilaman aramas mapilsawa sa iya, puyan kak, puysa sa kapakap, i-chikita ikan kapakap ikan sarawi, kay i-chikita mimilala. Apoy sa mamanay pamping kapakapin moitang kraisan kachlong nanay mour. So imay ban sa akin kichamay sangach, kakakyang iya kapakapu ya kapinam. Ibang purang ko sa yakaterin sanoki isma kilkilangok, kating sanoki isma mimimpam, isma pilpaninta o ka yanger puino ka moitang kraisan mour, ipaninta wa isang kakarusya pantis karachiyo kapren coach kapanalam ka mour. Kapang kosinan tamowa, aramas me tiskarachiyo kan, aramas me uwangu kan, asyipak niyangu katek mo silangan coach. Apampin wiya, kapampin wiya. Kichapampin kosinan tamon kauno, o ala katek pacha. Arya, masa ng coach makawi rongorong ranach, pili masa na mapang kachaman ng kamui, tama ka rongorong ranach. Maka mempilata, teso, insanam. Kaunas siya kisang kamu Pilipin. Apo ran, masa ng coach makawi rongorong mapilpang katek kamui. Ipilmasa ng coach makarongorong, mapan set you free. Kalangan ng coach. So ipakakanyang ya kapakap, uyakapinam. Kalangan ng kamamang cheeses, kabingi ang kamoy, sapol mamulimpak, kamkachin pola pon lopo, pweki ang mapakongya, kampoki la tipaikan koros. Ranwach, ipakmangki, tip karusya may wiahda. May chama-chaman, may pilmanokalar, kamkachin makakiyang ya. Cheeses, irichingang kamoy ay mour, ipakakomoy ang kachlong, kaunta ay mour. Uyalay kaun ay isang kamour. Uyakin yala, aramas makamkachin kupwuriki. Kiyangya, kelail, peran, papol, o tatang kiniya, sang ranwach pilpang kokolacha. Kalangan ng kamukaun cheeses, pweki ang uyalaray kaun, uyalaray sang kamour, o paintar ay mourunsak. Ikiyang kamakaping, ikiyang kamakalangan, ang marwach, Jesus Christ kalep. Amen. Amen. Main ko maka lukwar yang Jesus, uyakapin nam, uyakapin sang nanamong yung, pokanane yi, kamenan uyalam kau nam sang kamor, ranwach, Christ mawiyam kau nam sang kamor. Ranwach kayo putiyang nan panay na yan coach. So imang kakela kay kamoy yan kelail. Wasama kakin kautak ya, nanchiyang pachang kautak. Nanchiyang rongorong masa ng coach. Nanchiyang ewang kauno. Okay? Pwede icha magchapang kakokoyer kita. Ren, nanachap mamoran ran koros. Nanachap mamor kichang koyerta, kichanan masa ng coach, kichanan watawat, kichanan kapakap, kichanan rongorong, panan romo isak-isak su, at siya poson kin koyerta sang nirongorong masa ng coach. Pila siya paweti kan, bangkosang niya siya rongorong masa ng coach. So ibang kapakap kayong sa kalacha yung panang may sangach, am katete manintaw makamaytang kray sa mour, ibang pakrem, okay, kan message to, tauta katete, kay manan karachi karusya masangyo makochu yana na mour, kater masak kater park katete, pwede yung katete yung reward sang ren coach. Kalanganan ka mo mang sa may coach, kapag nga maramo mang sangach. Kalangan kiyang kamu karusya marong sapol na mamasan, mapilmoitang kamu Lord ran wiyala, sapol mamoy. Kamu yan wiyala rail kaon na raisong kamor.
inawat sang remui, maing sam. Niyay so masakotong kamu Lord. So wiyalar saan ko pungunsak, and wiyala sapol mamusari. Ipakatang kamu Lord kich karusia maing sang watch tapil sowa so chikwa sa maramimia. Ngana mo Lord, chiyang laro God. Ngana mo ba ang sair tatong kakawait, ngana mo ba ang apali, ngana mo ba ang comfort, ngana mo ba ang sinsila, guide them, O Lord. Kalangan ng kamukhaon Jesus, wasakan koros me ramimia, ipukatang kamoy, silasilin kamoy, ipukatang kamoy, O God, kamoy ang kachintatong kiya manaman. Kapinga marang mo kalangan, Lord, rebe shender yakarala mama, kikiyarala mama, kalangan ng kamoy may sangwach. Sa palamamasan, Lord, sen lelta kay laylakan. Dahme sa sucha pingkaklamata sa sucha asa. Potential watch, Lord, ta sang remoy. Maing sam, kamukalip makakactivate. Kamukalip makakwaikich lalelwasaw. Ach pukasan ko tong kamoy. Ach pukasan yiltang kamoy. Baikang kamoy. Puen kak sain salata. En kak porye, Lord, taka watch makamkupur ka na nach mour. Kalangan kiyang kamupanay koros, kapayatay will mour may sangach. Kalangan ng kamu, pabolan kamu Lord, and yeyang amanaman rail korusya, na marwach ye Jesus Christ. Amen. Amen. Kalangan ng kamu, hiyay kapakap, pabolan ko, chan yeyang kamu ranwach, so chal pilipil wasama kapan, laliya, okay, miminumam, ko'y wasan tatak, ko'y ni sangkaras maka panso payinan marainan ranach. Kate mano kela kauno. Lukwaringan ng coach, panganan coach mimirem, makamitang kray sa mour, nganan coach mimirem, lukwaryangi, wapan sa wasayo kapang kalwayok.